igikundi cy'inyuma yabo kikaba cyari Areruya Joseph wari wambaye umwambaro w'umuhondo. Mu mujyi wa Kigali bagombaga kuzenguruka mu nce zitandukanye, maze ubwo abakinnyi bari bageze Gisozi haba impanuka ikomeye ku buryo benshi muri bo bahakomerekeye. Abatahungabanyijwe n'iyo mpanuka bakomeje urugendo ku buryo bageze Nyabugogo. Igikundi kiri ku isonga kirimo abakinnyi nka Jean Bosco Nsengimana, Eyob Metkel, Areruya Joseph, Kangangi Suleiman ndetse na Aaron Debretsion. Aba bakinnyi bakomeje kuzamuka bari imbere, baza gusesekara ku muhanda uzamuka kwa Mutwe ahamenyerewe cyane nk'agora benshi. Eyob Metkel, Jean Bosco Nsengimana ndetse na Areruya Joseph bahatereye bari ku isonga, Aaron Debretsion bari inyuma. Aba bakinnyi bazamutse umuhanda wa Nyamirambo bakiyoboye. Imbere ya stade ya Kigali Nyamirambo hari abafana benshi bari biteguye kureba uhakandagiza igare bwa mbere. Eyob Metkel, umunya-Eritrea ukinira Dimension Data, ahagera bwa mbere akoresheje isaha imwe iminota 58 n'amasegonda 55. Uyu mugabo akaba yarushije amasegonda 3 gusa Areruya Joseph waje amukurikiye, ndetse arusha amasegonda 8 Aaron Debretsion mugenzi w'umunya-Eritrea waje ku mwanya wa gatatu. Eyob Metkel watsinze icyiciro yashimishijwe n'uburyo yafatanyije na bagenzi be, ndetse avuga ko ubwo bazaba bakina icyiciro cya 7 ari nacyo cya nyuma ngo bazakomeza kugaragaza gufatanya. Ruberwa Jean Damascene uzwi nka Kabiona, umukinnyi ukinira Benediction Club, muri iki cyiciro yigaragaje ahangana cyane ndetse aza guhabwa umwambaro w'umukinnyi uhatana. Uyu musore w'imyaka 19 y'amavuko ngo yashimishijwe no kuba yahawe uwo mwambaro kuko yari yarapanze kuzahabwa umwe mu myambaro ibihatanirwa muri Tour du Rwanda.